Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia. Remate de marzo, acumula o goberno derrotas parlamentarias, debilidade, por tanto, desa coalición. Hoxe tamén véspera do discurso de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados para tentar dar explicación sobre ese aumento no gasto, no investimento en defensa, e dende esta mañá sabemos tamén que non haberá presupostos, non se presentarán ata que non acaden todos os apoios. Saudamos a todos os que nos seguen cando son as 6:30 en punto, pola G2, tamén os noctámbulos, os que optan pola noite, e, por suposto, os nosos convidados. Pilar Cernuda, que tal? Moi boas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Estupendamente. Dentro de lo mal que está este país, yo por lo menos estoy bien. Me da rabia porque me gustaría estar... Pero cada un ten que cuidar por sí, ¿no? No, te quiero decir, estoy muy preocupada. Estoy preocupada, escandalizada y sobre todo, aunque no lo parezca, triste, fíjate. Vale, bueno, imos tentar deixar esa tristura a un lado durante esta hora sí, e imos tentar atoparlle explicación. Que no caiga el ánimo. María Jamardo, xornalista del Debate, como estás? Boa tarde. Triste? Bueno, horrorizada, quizáis, decepcionada, pero non sorprendida tampouco, o sea que vamos a tratar de desmenuzar esta tarde os recunchos de todas estas maniobras que temos enriba da mesa por parte do Goberno e de algunhas institucións dependentes do Goberno. A ver que pasa. Pois imos a lo Aida, xornalista de la cadena SER. Optimismo por aquí? Sí, home, sí, que chego a primavera un pouquiño, non sei, sí, un pouquiño de alegría. Estou ben. Estás ben? Creo que, bueno, eu tampouco estou sorprendida. Hai moitas cousas que analizar, pero vou mar. Rafa Cabeleira, Bueno, contento, non? contento? Sí. Sempre lle dá o toque de humor, Rafa. Estou en boa compañía, así que por que non estar contento? Bueno, Claro que sí. pois ímonos xa meter en materia. Falábamos desa declaración mañá de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados sobre ese aumento no gasto de defensa, rexeitamento por parte dos seus aliados, dos socios, tamén do partido da oposición, e principalmente este partido o que lle pedían nestas últimas horas era isto. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi. Tres cousas: o plan de defensa, os presupostos xerais do Estado e que convoque ese debate sobre o Estado da Nación que non se celebra dende xullo do ano 2022, Pilar. Sí, cuando normalmente tendrían que hacer... Eso no es obligatorio, pero el hábito era que se celebrara todos los años, ¿no? Pero en cambio sí es obligatorio presentar los presupuestos generales del Estado. Y aquí tenemos una serie de gente que lo decía así hasta hace muy pocos meses. Por ejemplo, la ministra portavoz Pilar Alegría, el pasado verano, decía, por supuesto que se van a presentar antes de que acabe el mes de septiembre, porque si no, no cumpliríamos el mandato constitucional. Pero es que este presidente de gobierno, cuando todavía estaba en la oposición, ya decía que había que presentarlos. Gobernando, decía que por supuesto que los iba a presentar porque era un mandato constitucional. Pero es que hables con quien hables del Partido Socialista ahora, te dicen que tienen que presentarlos. Y hasta esta mañana no se han atrevido a decir que no los van a presentar. ¿Por qué? Porque están obligados a hacerlo. Es que nunca me había pasado estar con un gobierno que incumple lo que marca la ley y lo que incumple la Constitución, y ya estamos dando normalidad a algo que no puede serlo. Vou vos dar agora a palabra, pero agora que falaba Pilar precisamente disto, quería que retomáramos esas declaracións de Pilar Alegría esta mesma mañá. Dicía, entre outras cousas, que presentar uns presupostos sen apoios, pois que era unha perda de tempo, escoiten. Y con el presupuesto yo creo que es importante poderlo, evidentemente, acordar previamente con esas fuerzas parlamentarias para que el día de mañana pueda aprobarse mayoritariamente en el Congreso de los Diputados. Se non hai apoios, non se presentan. A ver, eu creo que evidentemente o Goberno, o seu deber, tratar de convencer os apoios suficientes para que saian adiante as contas públicas. Eso creo que estamos todos de acordo, non? Sí que é certo que eu creo que non é a primeira vez. Bolaños a semana pasada xa dixo os acordos os apoios non están maduros, é un feito que non están maduros agora mesmo. Neste caso eu sí estou máis de acordo con Yolanda Díaz, que ainda onte dicía eu creo que hai que continuar falando, continuar intentando. O que pasa que, claro, falaba
É certo que o desgaste negociador, non? O goberno agora mesmo estará, imagino, facendo contas de se o levo ao Congreso e non saen, isto ten un desgaste político que, evidentemente, aquí está entrando a estrategia política, non me interesa, non? Sobre todo porque de cara ao ano que ven, se quere ter os do ano que ven, ten que empezar a elaborar e a pensar como de aquí a que outubro, novembro, non pode tardar moito máis. Entón, realmente, quedase sen tempo. Eu creo que a mí non me molesta, personalmente, non me molesta a sinceridade por parte dos políticos, porque creo que é algo pouco habitual, tanto por parte do goberno como por parte da oposición. Sempre hai, digamos, un manto de estrategia polo medio, non? Pero neste caso eu creo que quizáis a maneira que teñen de dicilo en público non é de toda xeitada. Eu creo que neste caso Sumar polo menos está poñendo o tema enriba da mesa, asumindo que efectivamente non teñen apoios suficientes agora mesmo, pero polo menos non parece que este dicindo, bueno, xa, como dicía Pilar Alegría, no día de mañá, xa en un futuro potencial, parece que está retrasando ou dilatando esas contas. Eu creo que agora mesmo, polo menos o que nos teñen que mostrar, é que están tratando, inda agora, de acadar os apoios. Esas contas que lembramos ian estar neste primeiro trimestre do ano, pois quedan 4 ou 5 días, non? Bueno, é que isto xa é unha rebeldía constitucional do goberno, o mesmo criterio que el aplicaba aos gobernos anteriores nas prórrogas anteriores, non? Foi Pedro Sánchez quen dixo que un goberno sen orzamentos era como a un coche sen combustible, non? Que ou ben orzamentos ou ben eleccións, pois o dilema está contestado polo propio Pedro Sánchez, ou orzamentos ou eleccións. Se el non quere significar a súa debilidade parlamentaria, que é evidente hai máis de 2 anos, que xa chegou con ela a legislatura vixente porque non tiña a maioría necesaria para gobernar por si mesmo e tivo que acadala pactando co todo tipo de radicais minoritarios sentados no arco parlamentario, pois evidentemente o que pode facer é convocar esas eleccións, presentarse a uns comicios democráticos, xa que lles gusta tanto a vontade popular e que fale os cidadáns, e que eles evalúen esa xestión durante todo este tempo e que pode pasar no futuro co futuro do país, porque o tema do gasto en defensa non é un tema menor, nin un tema baladí. É evidente que coas decisións que está acadando a Unión Europea, a Comisión, e sobre todo con esa activación da cláusula de escape que permite activar o déficit para os países membros, sen uns orzamentos aprobados, España non sabe se pode gastar máis ou menos do 2%, como vai articular ese tipo de partidas, en que vai empregalas, todo isto non pode ser algo alleo o Congreso dos Deputados, porque se o que está a dicir o Goberno a través da súa ministra portavoz e asentindo o seu lado o ministro de Xustiza, que é o que debe velar polo cumprimento da legalidade ou polo menos defendelo, restándolle importancia a esta situación, insisto, de rebeldía constitucional, porque o Goberno está obrigado a presentar eses orzamentos constitucionalmente, pois, dende logo, se o que pretende normalizar esa situación extraparlamentaria, o que parece que o Congreso dos Deputados xa non sirve para nada. Entón, se hai iniciativas legislativas que xa de antemán sábese que non van sair porque non recadan ou non acadan os apoios necesarios, pois entón para que temos o Parlamento, porque non é a primeira nin será a última vez que unha iniciativa legislativa, unha iniciativa orzamentaria ou calquer outro tipo de iniciativa prevista constitucionalmente para que sexa avaliada ou analizada, cando menos, polo Parlamento, mantense o marxe do Parlamento porque non hai a maioría necesaria, pois entón estamos, insisto, nunha rebeldía constitucional dunha gravidade institucional moi, moi relevante. Que vemos máis doado? Que se convoquen eleccións ou que se aproben uns presupostos, Rafa? Pois posme nun brete, pero non é sinxela ninguna das dúas opcións. Chámame moita atención o que di a ministra Pilar Alegría de que levar aos presupostos ao Congreso sería perder o tempo, non? Claro. Home, eu creo que agora mesmo a percepción que teñen os cidadáns da política non está para este tipo de argumentación, non? Xa moitas veces os cidadáns temos certas dúbidas de que pasa, o que sucede ou a que se adican os nosos políticos no Congreso para que a política portavoz diga que levar uns presupostos a debate ao Congreso, inda que despois non se aproben, que iso é perder o tempo.
para empezar, non é perder o tempo, e para continuar, é que é cumplir a lei. É o que estamos a falar, é cumplir a lei. Teñen que presentar uns presupostos. Eu entendo que de momento están en tempo, que se en algún momento son capaces de presentalos, e que despois non se aproben, isto invalidaría todos estes argumentos de que están fora da lei, non? Pero é certo que é o que decía Aida, teñen que presentar xa os do ano que ven, teñen que comezar en outubro, o sea, que lle quedan meses para polo menos cumplir coa lei. Volvimos a falar do asunto dos presupostos precisamente por este debate que hai sobre o incremento do gasto en defensa. Teríamos que aumentar o gasto militar en case 6.000 millóns o ano ata 2030. Esta mesma mañá tivemos acceso, supoño que en moitos máis medios na TVG, a isto que o plan anual normativo son 94 folios nos que non figura absolutamente nada dos presupostos, pero si figuran ata 140 decretos. E por facernos unha idea, porque a audiencia se faga unha idea, por exemplo, Felipe González creo que aprobou 130 e 14 anos. Isto nunha legislatura. Bueno, pero mira, aquí estamos aprobando por decreto ley, que normalmente es para cuestiones muy urgentes, y aquí se está utilizando con absoluta normalidad. O sea, esto es una anormalidad. Es una absoluta normalidad, pero es que, por otra parte, hay que tener en cuenta que tenemos un presidente de gobierno que decía que se podía gobernar al margen del Parlamento. Es que eso lo dijo hace pocas semanas, en el mes de noviembre, por ahí. Entonces, pues, lo está demostrando. Primero, cuando va al Parlamento, como sabe que no tiene la mayoría suficiente, va, pues, decreto ley. Y además, pues, bueno, eso es una anomalía. No es ilegal, pero es una anomalía. Pero lo que sí es ilegal, Aida, y no, yo no elogio la sinceridad de Pilar Alegría, para otras cosas sí, pero es que tú no puedes decir que tienes sinceridad para defender algo que es ilegal. Y además es la ministra, vamos a ver, Aida, es la ministra portavoz e ministra de Educación. Por suposto, pero eu non estaba a dicir eso, eu que estaba a dicir é que eu estou en xeral farta de escoitar a políticos dicir cousas que en realidade non son, e que por unha vez están dicindo a verdade. Creo que a forma de dicila non é adecuada, pero que están dicindo, por lo menos están dicindo a verdade. É dicir, estades falando da normalidade, é certo, eu tamén creo que é unha normalidade, pero falamos do mandato constitucional, pois por desgraza a Constitución di que todo cidadán ten dereito a vivenda, non a ten. A Constitución di que o CGPJ hai que renovalo, o Partido Popular 5 anos en renovalo, eso di a Constitución, mandato constitucional, non se cumpriu. Quero dicir, os presupostos xerais do Estado, no conxunto, e xa remato, no conxunto da democracia española, os presupostos xerais do Estado que estaba consultando 10 veces se prorrogaron. Quero dicir, isto non é unha situación excepcional que non pasará nunca, é que estamos plantexando un escenario como se isto fora, non sei, como se fora romper o Estado. Bueno, porque estamos falando dun gasto enorme que en defensa, Pilar. Es que el precedente no es lo mismo. Es decir, una cosa que se prorrogan los presupuestos, que es muy habitual, y otra cosa es que llevemos 2 presupuestos prorrogados y no quieras presentar el tercero. Es que es obligatorio. Es que cuando terminó el año 24 ya tenía que haber unos presupuestos presentados. O sea, cuando tú no presentas un presupuesto, o sea, tú tienes que presentarlo. Y lo que si no salen adelante se pueden prorrogar. Lo que no puedes hacer es no presentarlos. Sí, por lo menos decir que plans tes, que queres facer. Y resulta que el plan que dices es, no lo presento porque es que no gano. Oigan, pero usted, ese es un riesgo, ese es un problema de ustedes con quien ha formado gobierno. Pero no nos puede dejar sin presupuesto. Nuestra imagen en este momento en Europa es patética. Yo no sé si habla patética. Yo he ido hace nada. Patética. Sí, porque primero, por el tema de defensa. De todos los países de la OTAN, el que tiene el presupuesto más bajo es nosotros, no lo cumplimos. El más importante que tiene el presupuesto mejor es Polonia, lo cual te da susto, porque evidentemente tiene más presupuesto de defensa porque se ve en riesgo y es lógico que se lo vea en riesgo. Pero es que encima, me lo contaba el otro día un eurodiputado allí, dice que estos están intentando hacer trampas. Es que su presidente quiere meter en el presupuesto de defensa partidas que no pertenecen a defensa y que no nos engañen, que no somos tontos. Quiere meter ciberseguridad, quiere meter cambio climático, quiere cambiar una serie de cosas que no tiene la DANA. Eso no tiene nada que ver con defensa. Es que encima se creen, o sea, están hartos de que se crean el presidente de gobierno y el gobierno español que son imbéciles los que están en Bruselas, que saben perfectamente lo que pasa en España, saben perfectamente con quién se ha creado el gobierno, saben perfectamente cuándo Sánchez ha mentido y saben que ahora les quieren engañar presentando unos pseudo presupuestos de defensa que no tienen nada que ver con la defensa. E cun socio de goberno que pide as saídas en ir máis lonxe da OTAN.
Non temos presupostos, hai que incrementar ese gasto en defensa. María, como se pode facer mediante decretos, pasando partidas dun lado ao outro? Dura iso eternamente? Bueno, eu creo que é imposible. A Constitución prevé que en casos excepcionais, nese artigo 134 que está sendo dinamitado agora mesmo polo Goberno, a mí fame moita gracia, porque precisamente o Partido Socialista de Pedro Sánchez dicía que o señor Núñez Feijóo estaba fora da Constitución cando se negaba a renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial. Agora, o señor Sánchez está fora da Constitución cando se nega a presentar orzamentos en tempo e forma. É unha falacia, ademais, ese argumento que se está argallando por parte dos socialistas, incluído o ministro de Xustiza. Insisto nisto porque eu que sigo a actualidade da Xustiza e dos tribunais, pareceme un escándalo que un ministro titular dun ramo tan específico, tan delicado como o cumprimento da legalidade, sexa quen de afirmar públicamente que o goberno de Mariano Rajoy non fixo o propio cos orzamentos. Pois ben, é falso. Entre o 2012 e o 2018, que foron os anos nos que estivo Mariano Rajoy no poder, ata a moción de censura do 2018, solamente no ano 2012 herdou de José Luis Rodríguez Zapatero a débeda de presentar os orzamentos a tempo do 2012, que era procedente do ano anterior, e no 2017 e 2018 tardou en publicarlos máis do tempo previsto, pero estaban presentados. O resto do tempo presentáronse sempre na forma que está prevista na Constitución. Entón, non se pode engañar a xente como se isto fose gratis, e precisamente por parte do goberno que está a dicir combatir os bulos das formacións de extrema dereita, da prensa que non é afín e de todos os que opinen en contra dos criterios e das premisas do goberno. O que eu sospeito é que, efectivamente, haberá dous vías para acadar estes acordos en materia de defensa. Unha, camuflar en forma de seguridade ou de ciberseguridade as partidas para acadar os apoios puntuais de formacións como Sumar ou Podemos, é dicir, recurrir, como sempre, a un eufemismo que non sexa gasto militar especificamente para poder recadar ese apoio, ou segundo, recurrir a, efectivamente, iniciativas ómnibus nas que haxa incluídos distintos aspectos de distinta natureza para que poidan salvar ese escollo das formacións que agora mesmo, sendo presuntamente os seus apoios parlamentarios, néganse a apoiar ese concepto de defensa que é algo consensuado pola Unión Europea. Ou estamos nela ou estamos fora dela. Es que empezamos a estar fora de todo, da nosa propia Constitución, dos acordos acadados e da política estratégica en materia bélica, en materia internacional pola Unión Europea, que xa estamos fora de todo. Por qué? Porque non temos un goberno que poida tomar decisións por si mesmo. Depende, insisto, é rehén deses partidos minoritarios, en moitos casos radicais, que obstaculizan algunhas cuestións que son cuestións de Estado. Agora que falaba María desas cuestións eufemísticas que aínda están ocupando moito tempo os nosos políticos, ciberseguridade, seguridade, defensa, rearme, militarización, escoitaremos mañá na comparecencia de Pedro Sánchez a palabra rearme? Parece ser que ele está dando instruccións de que non se utilice demasiado. Non sei se porque a quere utilizar toda mañá. Toda mañá, non para ele. Esa é unha posibilidade. Ou se a vai evitar de todas maneiras. A ver, eu creo que, xa o falamos aquí algunha vez, o PSOE creo que neste caso é o primeiro que ten que empezar a facer pedagogía e intentar cambiarlle o marco a estas esquerdas que todavía siguen un pouco nesas ideas dos anos 80 e dos anos 70. O mundo trocou, o mundo mudou, hai certos posicionamentos que eu creo que hoxe en día xa non se sosteñen. Estaba interesado no que decía Pilar de que como nos ven en Europa, non? Relacionado con isto do rearme ou das opcións de rearme, eu pregúntome que pensarán en Europa coa alternativa de Sánchez, non? Xa sabemos que de Sánchez non se fían moito, xa non lo acaba de decir Pilar, pero que pensarán da alternativa? Porque a alternativa, en teoría, ten que ser un goberno do Partido Popular con Vox, que é un partido abertamente putinista e tramposo. Bueno,
Ese tema das enquisas símbolo tocar agora, porque tampouco Un teño partido tan claro. abertamente que é incapaz de... alternativa pode ser que gañe Pedro Sánchez con maioría absoluta tamén. Estamos Bueno, dando home, estamos por sería- dando por certo é unha afirmación que non se sabe cal vai ser. Seguro que lle encantaría a Pedro Sánchez a maioría absoluta, María, pero... adiantando que eu vexollo- pode ser o Partido vexollo Popular con vexollo maioría complicado. absoluta e non Por necesitar a vos. suposto, É dicir, suposto. que facer política ficción e análisis ficción No, pero mira, non nos vamos a política ficción, vámonos ao que ocorreu esta mesma semana. Estamos dicindo que o Goberno Central non ten presupostos, pero, Non sin ten embargo, na Comunidade orzamentos. Autonómica de Valencia xa teñen presupostos. E que presupostos son? Teñen orzamentos, Son sí. presupostos firmados, orzamentos, perdón, firmados Sí, vale, con Vox. son válidas as dúas, está todo ben. Que contradín frontalmente, por exemplo, a posición do Partido Europeo tanto en inmigración como en políticas verdes. Vamos a ver. Que confianza lle pode dar isto aos socios europeos, por exemplo, do Partido Popular? Pois hasta agora non protestaron, nin dixeron nada, nin criticaron. Que confianza pode darlle os socios parlamentarios do Partido Socialista Español saber que o Partido Socialista Español está negociando os límites fronteirizos, entregando competencias que son exclusivas da autoridade central de todos os estados a unha autonomía que é abertamente putinista, porque Junts recibiu axuda de Rusia está gobernada por o Partido durante o Socialista, non por procés, Junts. é que dicir, é que non podemos criticar nuns casos o que estamos avaliando noutros. María, pero está O de gobernada Junts polo PSOE ou está parécenos moi gobernada ben. por Junts? O que pactou o Partido Socialista, non o PP de Feijóo, nin o PP de Mazón, o Partido Socialista con Junts para a cesión da inmigración e o control fronteirizo é un pacto que acada con unha formación de extrema dereita xenófoba que está a dicir que non calqueira pode entrar en Cataluña. Rafa. E que ten que cumprir uns requisitos de lingüísticos e de avaliación ou de aprobación dunha Generalitat que nin sequera goberna. Iso que lle parece aos socios de Pedro Sánchez en Europa? Esta é a quenda agora de Rafa, se queres dicir algo e se non vai pelar. No, eu Tamén iba a pediu- decir que, a ver, eu E Aida. dou por feito que no goberno español agora mesmo non se dan condiciones de gobernabilidade. Esa é a realidade. Por moito que intenten estirar ese chicle e prolongar a agonía, a realidade é esa, que non se dan as condicións para gobernar, porque os seus socios están moi votados aos extremos. Eu non lle nego a condición de partido de extrema dereita a Junts. Eu considero que Junts é un partido de extrema dereita. E de feito sempre o dis cando ves Claro, que sí. cando gobernas con partidos de extrema dereita, pero tamén con partidos de extrema esquerda, a gobernabilidade faise totalmente inviable. Eu creo que ese é o gran problema que ten o Partido Socialista. Agora, eu insisto, a alternativa xa veremos cal é. Pilar, Vamos a ver, yo creo que no se plantean, yo no sé si vais mucho a Bruselas, yo llevo muchos años yendo a la Yo no he ido Europea. nunca a Bruselas, Pilar. No se suelen hacer, Ojalá. no suelen hacer pronósticos, o sea, pensar en el futuro, se están más en el presente habitualmente, ¿no? En todo caso, en charlas así, petit comité, pues, ¿y cómo está lo vuestro? Pero está más en el, saben que es probable que gobierne Feijóo, pero no seguro. Y también es probable que sea con Vox, pero no seguro. Pero eso está ocurriendo en este momento en toda Europa. En este momento lo que les preocupa de España es lo de defensa, porque hay un reto brutal en este momento, que es la posible guerra en Ucrania, cómo nos va a vincular, y entonces, insisto, lo que decía antes de ayer, un eurodiputado francés me decía, si es que no nos engañéis, que sabemos muy bien lo que es un presupuesto de defensa. Por otra parte, lo que les preocupa en este momento, lo que están atentos, que no es que esté preocupado, bueno, de España les preocupa mucho el viaje de Sánchez a China, porque es el tercero en muy pocos meses y saben perfectamente que está inducido por Zapatero. Lo saben perfectamente. Nos conocen mucho más de lo que nosotros pensamos, lo que es la política de España, española y las interioridades de todos los partidos. Saben muy bien quién es Puigdemont también, que además lo tuvieron en el Congreso, en el Parlamento durante una legislatura. En este momento lo que están muy atentos es a que se vuelva a crear el Frente Franco-Alemán, que eso es importantísimo. Es decir, lo primero que ha hecho Merz, el que va a ser canciller de Alemania, es llegar a un acuerdo otra vez, la gran coalición con los socialdemócratas, que han perdido las elecciones, pero quiere contar con ellos, y con los verdes. Y a continuación, el gran pacto con Macron, que además está en una situación crítica porque está ganando allí la extrema derecha. Eso les preocupa no, es lo que les interesa, qué consecuencias va a tener. Y segundo, les está interesando mucho la posición de Starmer. Porque claro, un señor que está fuera de la Unión Europea, que es el primer ministro británico, y que ha sido el primer líder europeo que ha convocado una reunión de líderes allí, en presencia, en Londres, para hablar de la guerra europea, significa que
el Brexit existe, pero que en cuestiones políticas el Reino Unido es Europa. Y eso es lo que les importa. Y de España lo que les preocupa es pues lo que ven nosotros, la desfachatez y la trampa, y que dicen, oiga, que es que no somos idiotas, que es que sabemos muy bien cómo funciona el mundo y lo que hay que hacer para que no funcione mal. Y la extrema derecha, claro que les preocupa. Entre otra cosa está gobernando en Suecia, pero vamos, que hay cosas más importantes. A quenda de Aida e logo abandonamos xa este tema para irnos a outro. Eu quería simplemente, estamos falando do gasto en defensa, non? Porque ao final falamos moito do gasto en defensa, pero estiven buscando, non? Os pagos das misións militares no exterior, entendo que eso é defensa. Os créditos á innovación militar, axudas dende outros ministerios que se utilizan para producir armamentos para as forzas armadas, as pensións de guerra, todo eso non está no gasto en defensa de España. Bueno, pero es que eso é gasto de defensa, eso non é... Non é cambio climático. Non é cambio climático, eso é gasto militar, que non está dentro dese 2%. E hai outros países, con respecto ao que decías, Pilar, que teñen unha forma diferente de medir o gasto en defensa. Entón, o primeiro que temos que facer é, se vamos a comparar os gastos en defensa, comparemos a forma de contabilizar o que gastamos en defensa nós, o que gastan os italianos, o que gastan os alemáns, porque non é o mesmo. Por exemplo, os italianos meten aí dentro a moitísimos corpos de seguridade do Estado que nós non metemos. Entón, é que ese 2%, falamos de trampas, tamén hai trampas aí, porque as pensións de guerra entendo que teñen que estar dentro do gasto militar dun país, e se non están... Bueno, os pagos as misións militares no exterior non, que non paga eso? Es que depende, las pensiones depende de Hacienda. Vale, as misións militares no exterior, Pilar. Se houbera presupuestos, isto sería de outro xeito, posiblemente. Pero como non os hai... Claro, cada país... O tema dos intereses de cada país. Que nos pongan el medio ambiente, el cambio climático... armamentística moi potente, interésalles evidentemente que o resto invirtan en comprarlles a eles, sobre todo... Sí, claro. Falaba antes Rafa precisamente desas enquisas, dese futuro, dese futurible. As últimas enquisas as que tivemos acceso, e non me refiro ao CIS, pois daban a victoria ao Partido Popular por riba de todo o bloque de esquerdas. Poñémonos dese hipotético caso. O Partido Socialista sería capaz de absterse para restarlle protagonismo a Vox? ¿Existe esa posibilidad? No lo sé. Yo creo que en este momento, a mí, más que Vox, me preocupa el PP. Y yo no veo al PP en este momento suficientemente fuerte para hacer una oposición que a los posibles votantes de Feijóo le ilusionen y digan aquí hay un gran líder político. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, porque yo creo que tenemos que deshacernos de Sánchez como sea. Bueno, con unas elecciones, por supuesto, y con un Parlamento, por supuesto. Pero creo que está siendo catastrófico para España a todos los niveles. El económico, por supuesto, porque es verdad, la macroeconomía va muy bien, pero la microeconomía de espanto y la gente vive peor, eso es evidente. Y tenemos un problema muy serio en vivienda y en empleo, en muchísimas cosas. Y luego el descrédito y la imagen que tenemos, yo siento vergüenza muchos días. Y no soy la única española. Entonces yo quiero que haya alguien, y en este momento se me ocurren, desde luego Feijóo, que es el líder de la oposición y que es lógico que se piense en él. Y creo que Feijóo tiene que hacer un esfuerzo enorme, pero está obligado a hacerlo, para, desde luego, hacer cambios a su equipo. Falta más gente sólida en ese equipo y sobran personas que sirven para poco, como ocurre en el PSOE. Pero el quien quiera aspirar a ser gobernante tiene que tener que presente todo el tiempo, que presente Sánchez su presupuesto de defensa, su plan de defensa. Pero también yo echo en falta que el PP presente sus proyectos de verdad en todo. Está haciendo oposición, pero no está presentando proyectos. Entonces a mí eso me preocupa. María, caleo papel do Partido Popular despois destas enquisas que as coñecíamos onte ou antonte, creo que era, non? Bueno, eu creo que o Partido Popular o que ten que facer oposición, pero oposición real. Está desaproveitando unha ocasión histórica única na que ningún goberno na situación na que está agora mesmo o Partido Socialista podería ter resistido hasta este intre con todo o que ten no seu lombo. Estamos a falar dun goberno que dixo que non ia incluir no goberno a partidos como Podemos, de extrema esquerda, tanto que lles preocupa a extrema dereita, e incluíunos como ministros e ministras do Executivo, que dixo que non ia pactar con Bildu na Moncloa, foto do noxo, coa
a persoa coa que está a pactar ademais agora comisións da verdade sobre o franquismo e sobre cuestións que non creo que melloren en nada a vida dos españois en canto a emprego, en canto a calidade de vida, en canto a combatir a inflación, en canto a todas esas cousas que están agora mesmo en riba da mesa, a carón da mesa, e que teñen que resolver, insisto, no dos orzamentos, porque é vital que se aproben eses orzamentos para o día a día da macropolítica que, en definitiva, se traduce na micropolítica. Temos unha lei de amnistía cuestionada, un fiscal xeral do Estado imputado, un tribunal constitucional que está a dinamitar as costuras da Constitución e que está a traspasar líneas importantes. Seguro que temos tempo de falalo despois. É dicir, un presidente do goberno que ten imputados o seu irmán e a súa muller por temas non menores, e que a lea política do presidente do goberno céntrase en dicir que a señora Díaz Ayuso está desatada contra o goberno central. Bueno, pois ese é o concepto que un goberno ten de facer goberno ou de xestionar, de pactar, conservar eses 7 votos da vergoña que está condeado a aceptar para que todo o que presenta no Congreso dos Deputados saia adiante, que son os de Junts, pois, home, non sei, o goberno está nas súas horas máis baixas, é un goberno desacreditado totalmente, pero a oposición, dende logo, debería facer bastante máis oposición e aproveitar bastante máis este momento en lugar de permitir que se lle creen debates paralelos en torno a señora Díaz Ayuso ou o señor Carlos Mazón, que bastantes problemas ten o goberno central e bastantes explicacións que dar, por certo. Deberían facer máis oposición, pero o certo é que continúan gañando nas enquisas. Sí, bueno, según que enquisas, porque entendo que o CIS... No CIS non. Cando goberna o PSOE non vale o CIS, cando goberna o PP o CIS sí vale. Bueno, máis aló diso, eu creo que o PP ten tamén un... Non sei que credibilidade lle dabas ti o CIS antes. Bueno, eu ao CIS doulle certa credibilidade. De feito, o CIS, que estábamos agora acordando das eleccións do 23, que eu incluída daba por feito que PP pasaba a 250 escaños. E o que lle pasou ao PP pode volver a pasarlle, porque cando foi aquela campaña electoral, eu recordo que dicía, bueno, a ver como lle sae o goberno, que, como dicía María, efectivamente, xa chegaba desgastado ás urnas, esta digamos, estrategia de poñer en riba da mesa o que estaba pasando nas autonomías con Vox, non? Que, de feito, Sánchez, claro, adiantou as eleccións e imagino que facendo o cálculo de cando chegue o momento de votar, levaremos semanas vendo os pactos con Vox nas autonomías. E daquela, eu incluída, non digo que... porque eu non o vin vir, pero daquela funcionoulle. E chegaron as eleccións xerais e, como di María, desaproveitaron unha oportunidade, eu creo, nun momento no que o goberno, despois do batacazo das autonómicas, era un momento boísimo. O normal era que ganara a dereita e non gañou. Non, gañou. Tes toda a razón, gañou, non gobernou. Disculpa, para gobernar, o Partido Socialista non gañou as eleccións. Gañou o Partido Popular, gañou as eleccións e non o goberno. Eso é outra cousa, pero funcionou o Partido Popular. Números para gobernar. Todos a vez non, por favor, todos a vez non. Todos sabemos que gañou o Partido Popular as eleccións. O que quería dicir, creo que se entendía, era que non tiña os números para gobernar. A dereita tamén, o problema é que hai 2 partidos de dereita que non queren gobernar cos outros de dereitas. Claro, porque agora mesmo hai 2 partidos de dereitas que están dentro dun goberno, en teoría. Quería dicir que non tiña os números. Por favor, quenda de Aida. Non quixeron pactar co Partido Popular e con Vox. María, por favor. Non estaría gobernando o Partido Popular. Digo, que non lle daban os números, igual que en Valladolid, gañou o Partido Socialista e goberna o Partido Popular, porque a democracia funciona así. Se tes os números, gobernas, e se non tes os números, non gobernas. É o Partido Socialista. O que quero dicir... Non gañou a dereita, gañou. Bueno, xa está, vale. Creo que as persoas cando falan poden equivocarse. Eu corrixín os 3 segundos de falar. Moi ben. Pero vale, xa está. O que creo é que é un momento complicado para o Partido Popular, porque Vox está claro que unha chave que agora mesmo necesaria nas autonomías, por exemplo, para sacar adiante os presupostos, non sabemos efectivamente o que vai pasar nunhas xerais. Eu, sinceramente, non creo que vai haber unhas xerais mañán. Sinceramente, eu non o creo, porque non vexo a Pedro Sánchez, pode estar non de acordo, pero eu non vexo a Pedro Sánchez convocando eleccións anticipadas, sinceramente. Porque os presupostos, efectivamente, é moi feo que non os presenten, pero non hai ningunha sanción política nin xudicial por non presentalos. Entón, eu non o vexo. E creo que o Partido Popular agora mesmo
E nesto sí estou de acordo con María, eu creo que un momento bo, tanto agora como foi no 23, pero o PP non o subo a aproveitar. De todos os xeitos, cada vez hai máis voces, aínda que sexan baixiñas, dende o Partido Socialista que apuntan a un posible adianto electoral. Paje, queres decir? No, logo falaremos de paje. Logo falaremos de paje. Non sei, eu creo que, xa digo, a gobernabilidade está moi complicada para o Partido Socialista, pero xa chegados a este punto, a min cóstame pensar en que de repente se liga a manta a cabeza que adianten eleccións. Eu creo que agora xa van a seguir con todo ata o final. Teño a sensación de que en algún momento presentarán uns presupostos no Congreso, inda que non se aproben, para despois prorrogar os que xa teñen, e desta maneira cumplir a lei e quitarse todas estas acusacións que se lle poidan facer. Non sei se lle poñerán un pouco máis da inco os do ano seguinte, pero eu non vexo sinceramente, eu non vexo a Pedro Sánchez adiantando eleccións de ninguna das maneiras que va. Pilar. Mira, yo desde que... Ese é o detalle que lle iba a decir eu antes a María, que decíamos cando o PP ten que aproveitar para facer máis oposición, ten un goberno moi debilitado, un goberno acosado polos... Claro, pero a única ferramenta que tes real é unha moción de censura. E de momento as contas non lle dan. Vamos a ver, yo desde que hago información política, que hace un porrón de años, aunque no toda mi carrera de periodista ha sido en política, pero hace un porrón de años, yo nunca hago pronósticas sobre decisiones que toma una sola persona, y en este caso el presidente de gobierno. Yo nunca hago pronósticos sobre cuándo van a ser las elecciones, excepto al final de la legislatura, y nunca sobre quiénes van a ser ministros. Y además me hace mucha gracia porque cantidad de gente que cree que lo sabe todo. Lo de los ministros era fácil cuando no existían los teléfonos móviles y tenían que ir a Moncloa. Absolutamente. Efectivamente, entonces lo sabíamos y además normalmente muchos de ellos largaban y de hecho yo le dije a alguien que iba a ser ministro, no porque sea la más lista, pero porque quien había ido antes me dijo van a hacer ministra, me ha dicho Felipe que van a hacer ministra no sé quién. Entonces, además tuvo mucha gracia, no existían los teléfonos móviles, le dije vas a ser ministra y dice ¿qué dices? Digo sí, va a ser ministra, pero ¿estás segura? Y dice, completamente segura. Y me dice es que me voy a París a pasar el fin de semana, ¿tú qué harías? Y yo pues quedarme aquí. Non nos vas a desvelar o nome desa ministra. Sí, os lo digo, Cristina Alberdi. Vale. Me llamaba cada 2 horas, no me llaman, y le llamaron el lunes. ¿Marchó a París? Sí, no, se quedó aquí, quedó aquí, por eso me llamaba tanto. Bueno, entonces, yo no sé qué va a pasar. Hablabas antes de un gobierno del PP con Vox. Yo creo que lo que tendría, si yo fuera Sánchez, perdón, si fuera Feijóo, que no lo soy ni lo seré nunca, ni candidata ni estaré en política, yo lo que intentaría es olvidarme de Vox y lo que intentaría es hacer el esfuerzo infinito para que pudiera gobernar sin tener que llegar a un acuerdo de coalición con Vox. Es decir, probablemente ayudando desde fuera, pero no esto. Le falta estratega, le falta un estratega. Yo recuerdo cuando fueron... ¿Por qué perdió las elecciones Feijóo? Bueno, yo ahí sí puedo hacer una interpretación. Es una cosa pero muy subjetiva, pero, hombre, creo que política es un poco. Cuando va a Moncloa la noche del 23 Miguel Barroso y le dice a Sánchez, quiero verte, bueno, había estado yo toda la noche, pero a las 3 de la mañana, y le dice, convoca elecciones el día 23 de julio. Porque tenemos que, ahora mismo podemos pegarnos un castañazo porque vamos de recibir, 23 de julio, no, perdona, las elecciones, las de mayo, las las autonómicas, se pegó un castañazo monumental, perdió, vamos, dice, no tenemos tiempo, tenemos que aprovechar algo, que es que para gobernar el PSOE, el PP va a empezar a negociar con Vox. Tienes la campaña hecha, PP es igual a Vox. Ese día, que convocan las elecciones, lo que tenía que haber hecho Feijóo era llamar uno a uno a los varones regionales, es decirles quietos, parados hasta el día 24. Claro, es lo que te iba a llamar. Y llamó a Mazón, siempre Mazón. Y entonces Mazón le dijo, no puede ser, yo tengo que seguir mis negociaciones porque tengo un plazo determinado, porque si no he llegado a un acuerdo de gobierno se convocan elecciones. Y ahí no estuvo valiente Feijóo, tenía que haber dicho, pues que se convoquen elecciones. No pasa nada, si las vas a ganar. Y si no las ganas, ya será la próxima vez porque la gente ha visto que eres coherente. Pero eso es estrategia. Y Miguel Barroso era estratega. Y por eso se le echa tanto de menos ahora. Y ahora falta. Falleció. No, entonces, es fundamental en un partido tener estrategas. Y yo creo que Feijóo, que es un gran político, creo que es una gran persona, creo que tiene mucho futuro si pudiera gobernar, le falta estrategia para llegar a gobernar. E logo, no medio de todo isto, está García Paje, porque aquí o Partido Socialista pode ter unha estrategia, pero García Paje, poderíamoslo chamar o
pois o Pepito Grillo, non, do Partido Socialista. Nas últimas horas volveu instar o Goberno a que abandone a relación con Junts, en particular o Partido Socialista. Escoiten. No se pueden aceptar más condiciones de Puigdemont. Es más, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, yo creo que es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido. A ruína do partido por Puigdemont, María. Bueno, é que ese é un debate que non se está abordando agora mesmo porque o goberno está na Moncloa e, polo tanto, elevar voces críticas contra unha persoa que é imprevisible como Pedro Sánchez, que muda de opinión en cuestións que non teñen que ver co interno do partido, pero que xa eliminou a persoas leais dentro da organización, da estructura da organización, para sustituílas por outras coas que tuvo leas que fixeron apartar a esas persoas e recuperalas máis tarde, como o señor Hernando, Rafael Hernando, como o señor Óscar López, como tanta xente que quedou orillada na primeira legislatura de Pedro Sánchez e que despois foron recuperadas prescindindo doutras que se deixaron literalmente a pel defendendo o proxecto sanchista, como por exemplo Carmen Calvo, que saiu escaldada co tema da lei do sí é sí, ou por exemplo como a señora Adriana Lastra, que tamén desapareceu malia ser unha das máis belixerantes, non? Durante a etapa na que foi portavoz parlamentaria. Como é imprevisible e como é unha persoa de trato difícil que cercena calquera voz crítica tamén internamente, ninguén quere abrir esa escuta. Non se atreven. Ninguén. Paxe faino porque sabe que de este discurso depende o seu futuro como presidente da comunidade autónoma, única e exclusivamente. Nin sequera os deputados manchegos no Congreso dos Deputados son de García Paje. Foron nas listas elixidos escrupulosamente por Pedro Sánchez para evitar esas correntes críticas que puderan nun momento determinado voltar en contra do sentimento xeral imposto dende Moncloa. Pero ten razón no que di. Internamente son conscientes delo. O Partido Socialista na era post-sanchismo, cando Sánchez saia da Moncloa, cando perda presuntamente as eleccións e cando exista un cambio de tendencia, dende logo ten que facer unha reconstrucción de ideas, de proxecto, de caras, de credibilidade, que está dinamitada dende hai moitísimo tempo. E non se está abordando isto, insisto, porque Ferraz confúndese con Moncloa, Moncloa confúndese con Ferraz, e aquí non hai ningunha soa corrente crítica. Pero a realidade é que o Partido Socialista quedou hipotecado para os socialistas tradicionais. Estamos escoitando voces dos tradicionais socialistas, que non son menos socialistas que Pedro Sánchez, pedir todos os días que, por favor, se eliminen estes pactos da vergoña, como eu dicía, con Puigdemont, que non podemos esquecer que está en Bruselas fuxido da xustiza europea e que Pedro Sánchez comprometeuse a traelo de volta para ser xulgado. Outra promesa incumplida de Pedro Sánchez, que agora lle pon unha alfombra vermella para pactar con el cuestións de Estado. García Paje, poderíamos dicir que é o único díscolo que queda agora mesmo dentro do seo do Partido Socialista, pero un votante, como dicía María, un votante socialista tradicional, entende máis a García Paje ou a Pedro Sánchez a día de hoxe? A ver, eu creo que Paje, o tema con Paje é a súa autonomía. Estaba agora mirando, non? Porque sabía que andaban por aí os números, pero non recordo. Agora mesmo no Parlamento manchego, 17 deputados o Partido Socialista, 12 o PP, 4 Vox. Xa está, non hai máis. Entón, Paje o que conseguiu na autonomía é evitar forzas á súa esquerda, aunar, de alguna forma, non? El sempre ten unha posición moito máis centralista, moi belixerante efectivamente cos partidos independentistas, porque isto é habitual, sabe moito. Despois tamén é moi curioso porque ten un discurso cando está na terra e outro cando vai a Madrid, porque iso tamén é certo, despois vai a Moncloa e todos son besos e abrazos. Entón, bueno, eu creo que Paje como bo estratega, porque eu creo que Paje sí sabe moi ben o que xoga e o que se xoga el no seu territorio, pois sabe que esa posición de ter un pé ali e un aquí, pois lle ven moi ben a nivel popularidade en encuestas demais.
Que pasa? Que ademais creo que neste caso acompaña a ideoloxía. Non creo que Paje sexa non sei, unha María Jesús Montero escondido no corpo de Paje, non. Pero bueno, que ademais agora mesmo lle ven ben. Entón creo que é o seu xogo. El Paje é moi raro que este, quer dicir, moi, a ver, iba a dicir o 90%. Na metade dos temas que o goberno defende, Paje ten unha visión crítica. Con Junts, por suposto, pero que non é únicamente cos partidos independentistas. Rafa. Eu cando escoito a Paje sempre teño a dúbida desde que fondo nos fala, se nos fala dende o fondo socialista ou se nos fala desde o fondo españolista. Eu teño a sensación de que Paje é moi consciente que, por exemplo, na súa autonomía a catalanofobia vende, como vende noutras rexións de España. E teño a sensación de que fala con certa alegría de Cataluña con moita asiduidade. E non só neste caso que fala con Junts, eu podo estar moi de acordo con ele. Eu creo que é pegarse un tiro no pé todos estes pactos aos que o goberno chega con Junts, pero non polo tema autonómico ou polo tema plurinacional, polo tema da loita de esquerda contra a dereita, ese choque que é tan evidente entre as políticas que deberían ser do PSOE e as políticas que acaba pactando cun partido como Junts. Pero, sendo eso certo, eu teño a sensación de que con Paje sempre asistimos a un pouquiño do outro, un pouquiño de saber que atacar o catalán teno feito coa lingua, teno feito coa cultura, teno feito con moitísimas outras cousas, teno feito con cuestións que non teñen para nada que ver cun partido de dereitas como Junts. Eu teño a sensación que el cree que lle dá réditos, como lle daba no seu día Lambán, ou como lle dou réditos a moitos outros presidentes socialistas en outros lugares de España. Estou pensando en Ibarra ou en, como se chamaba o sucesor de Ibarra en Extremadura, que foi presidente moitísimos anos. Ibarra? No, despois de Ibarra... Ibarra, el de toda a vida de Extremadura. Bueno, Juan Carlos Ibarra. Sí, pero despois veu... Pero quedannos máis Lobato e moitos outros. Vara. Socialista Vara. Vara. É que o tiña moi claro, porque ademais Vara resulta que era aficionado do Barça. Era daqueles aficionados do Barça de fora de Cataluña que reivindicaban un Barça distinto porque entendían que non se sentían representados co Barça, por exemplo, de Laporta. Pero hai moita xente que lle pasou iso. Ese tipo de discursos, porque ese tipo de discursos eu creo que en certas partes de España venden. Por exemplo, en Castilla-La Mancha é evidente que venden. Rafa, no estoy nada de acuerdo. Pilar. Yo creo que no. Quizá por años los he conocido a todos, y yo conocí a Paje cuando tenía 23 años, él, cuando era portavoz de Bono, luego fue concejal antes, luego fue de todo, hasta que ha llegado donde ha llegado, con un carrerón, ha sido alcalde de Toledo, con un carrerón político, y es un tipo con principios. Y no es anticatalán. Como tampoco Ibarra, que también he conocido mucho, igual que a Vara, que por cierto Vara está fuera de la política por enfermedad, pero puede volver en cualquier momento en cuanto se recupere. Y hay gente en el PSOE con principios, y que son españoles y españolistas, pero no significa que no sean socialistas. O sea, no puedes decir, es socialista, no es socialista, es más españolista, no. Y yo conozco a cantidad de gente del PSOE que es muy español y muy socialista. Y Paje es un personaje que conoce muy bien La Mancha, conoce muy bien su pueblo, como lo conocía Bono, se ha criado en los pechos de Bono, ha sido su hombre de confianza siempre, y de hecho pues, le debe su carrera a Bono, y eso es absolutamente aceptado. Y tiene principios. Y empezó, bueno, es el único socialista que está gobernando con mayoría absoluta, y eso es un respeto. O sea, él no coincide en absoluto, él no coincide con lo que está defendiendo el presidente de gobierno, ha sido todo lo leal que ha podido con él, yo que tengo confianza con él, nunca le he escuchado una palabra contra Pedro Sánchez, porque eso es lealtad, por lo menos puedo tener una buenísima relación con él, pero sabe que soy periodista y que de alguna manera lo puedo transmitir, y no lo he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque no podía más, porque tiene principios. Y hay mucha gente en el PP, en el PSOE, muchísima gente, como en el PP y en otros partidos, pero estamos hablando ahora del PSOE, con principios. Y Emiliano García Paje los tiene. Y llegó un momento en que ya no pudo más, porque él sabe muy bien lo que es la política, conoce muy bien la estrategia política y, por supuesto, que es leal a su partido, sabe perfectamente cuando decía todo el mundo ¿cómo es posible que Paje no le dé instrucciones a los diputados de Castilla-La Mancha para no votar esto en el Congreso de los Diputados? Porque él no mandaba, como lo acaba de explicar María, las listas del PSOE no las han hecho los dirigentes regionales, las ha hecho Ferraz, porque Sánchez, que conocía muy bien su partido y que no tenía tantos adeptos como él
le gustaría, pues se ocupó de que en las listas estuviera gente de absoluta lealtad. Y ha habido personas que cuando vieron que no merecía esa lealtad se han ido, unos con más ruido y otros con menos. Pero hay mucho follón interno dentro del Partido Socialista, mucho. Sí. Y Paje ha decidido no entrar en ese follón hasta que no ha podido más. Pero Paje tiene que ser consciente, da situación na que se encontra Pedro Sánchez. Por que opta Paje? Porque Pedro Sánchez dimite e vai a eleccións? Ou por entregar un goberno a... Imos deixar este asunto e queda no aire, señores. Sobre iso tampouco nunca se... Queda no aire, porque quedanos 10 minutos, e quero que entremos na crónica de xulgados tamén, que temos 4 causas abertas. Bueno, temos 4 causas abertas, non, hai moitas causas abertas, pero polo menos por dar poucas me parecen, sí, 4. Por dar unhas pinceladas de todas elas, por comezar co fiscal xeral do Estado, pois a responsable da Fiscalía de Madrid desmarcábase nas últimas horas de García Ortiz, afastábase e dicía que ela cumplía ordes do seu superior. Esta é a primeira vez que vemos un alonxamento por parte desta persoa de García Ortiz. María, non? Bueno, xa declarou no Tribunal Supremo que ela non fora consultada, senón que se lle exixira cumprir unha orde. Por que? Porque, ao final, máis alá dos titulares, máis alá da lea informativa, máis alá das interpretacións, máis alá dos comunicados de intelectuais, vamos polo entre comiñas, que piden que se arquive esta causa, unha cousa inédita, ou de asociacións de xuíces que piden que se arquive esta causa en lugar de pedir que se investigue ata o final con todas as garantías nun proceso de instrucción do Tribunal Supremo o máis alto da nosa magistratura. Máis alá de todo isto, o que se está a pôr en xogo non só é a posibilidade dunha condea por revelación de secretos o fiscal xeral do Estado, senón a fiscal provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez, que está coimputada con el nesa causa do Tribunal Supremo. E elo pode implicar a perda da condición de fiscal para toda a vida. É dicir, non é un tema menor, non é un tema baladí, non é quedo condeada e inhabilitada uns anos, non. Podería quedar inhabilitada de por vida para o exercicio da función pública dentro do Ministerio Fiscal. Home, é unha oposición suficientemente dura, a de fiscal, como a de xuiz e magistrado, como para tirar por terra tanto esforzo a cambio de participar nunha operación de Estado que está esbozada xa en algúns dos autos que o xuiz Ángel Hurtado ten emitido durante esta instrucción. Eu entendo que ela insista nesa estrategia de defensa que, insisto, xa cando declarou como imputada, empregou. Eu era unha subordinada, eu non sabía nada da presunta trama, se que a houbo, e eu o que fixen foi obedecer unha orde do meu superior en dación de conta, que é como se chama ese mecanismo dentro do exercicio xerárquico da Fiscalía do Estado, e, polo tanto, remitirlle todo o que me pediu. Mais aló de isto, eu non sei absolutamente nada. Insisto, é comprensible porque esta señora, esta fiscal, ten en xogo non só a posibilidade de sentarse no banquiño, senón perder a súa condición de fiscal para toda a vida. Non é un tema menor. Deixa a fiscal de Madrid a un lado a García Ortiz, tamén Google e WhatsApp aseguran que colaborarán, como non podía ser de outro xeito, coa xustiza. A sorte está botada para García Ortiz? Bueno, eu creo que as empresas que vayan colaborar coa causa sempre é unha noticia positiva. O que falamos, non? Se García Ortiz di que facía por seguridade nacional, eu o único que espero que non haxa filtracións nesta ocasión, se finalmente eses datos Google e WhatsApp pasan nos instamentos judiciais, pois que quede aí, pero que haxa información, eu creo que sempre é bo, sempre que este protexida, e sempre que pode haber o xuiz e quen ten que ver a información, e xa está. A min que se investigue, eu creo que isto xa falamos moitas veces, eu creo que a min pareceme ben que investiguen o fiscal xeral do Estado se teñen algo que investigar, o que pasa que estou, pois eso, agardando a ver se efectivamente hai probas sólidas. A min dame pena, por exemplo, que haxa 2 periodistas que testificaron en sede judicial obrigados a dicir verdade e que os seus testimonios, como non coinciden coa tesis do xuiz, pois que quedaran descartados, como se
en fin, no caso de Miguel Ángel Campos, que é moi compañeiro e que está publicado por horas, está o continuo da radio a que hora que pasou. Quer dizer, non é un tema que poda ser ou poda non ser. Entón, bueno, nese sentido, pois eso, eu sí creo que o xuiz debería ter en conta, por exemplo, estes testimonios. No caso da fiscala, pois, home, efectivamente xogase moito, que dicía María, e que pode ter unhas consecuencias tremendas. Agora, non sei ata que punto ela está tratando de dicir, bueno, eu aquí non teño nada que facer. Quería que fóramos a outra causa para preguntarlle xa directamente a Pilar, porque como dicía que temos 4 que me gustaría tocar, ainda que sexa con titulares. Esta mesma mañá soubemos que o xuiz Peinado pois quere saber tamén que papel tivo a muller do presidente en relación co rescate de Europa, non? Porque desbota non investigar este rescate durante a pandemia. Ella ha reaccionado hoy también diciendo que se siente absolutamente acosada, en fin, todo eso, ¿no? Hay un dato curioso. El Tribunal de Justicia Europea, donde hay una Fiscalía Europea que trabaja con una serie de fiscales, tiene a 3 fiscales en España, de la Fiscalía Europea, precisamente investigando a todo lo relacionado con Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque como esto ya hay un recurso que se va a presentar al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Europeo de Justicia, que luego hay otro follón más hoy también. Sí, con el también tribunal, por eso quería hablar de Conde Pumpido también, pero a ver si nos da tiempo. El fiscal español ha puesto a 3 fiscales, que no es habitual de la Fiscalía, trabajando en ese caso, para que cuando llegue, el recurso tengan los datos suficientes para saber cómo actuar, ¿no? Porque es un asunto verdaderamente muy delicado, no deja de ser la mujer del presidente de gobierno de un país de la Unión Europea y que está imputada, y que entonces quieren amarrar muy bien las cosas para que no se les use en ningún sentido de parcialidad, de falta de objetividad o de independencia, que es la que tienen que tener. Sobre todo porque coincide además con ese recurso que va a presentar la Audiencia de Sevilla contra el Tribunal Constitucional por los seres. Que eso también es otro de los líos que hay hoy enormes, y que a ver cómo se... tenemos un momento en la justicia en España ahora mismo patas arriba, y con una desconfianza generalizada hacia cualquier tipo de iniciativa que se lleve. Los socialistas tienen las sospechas sobre la independencia de unos jueces y los populares sobre otros. Entonces es una situación, tú lo sabes mejor que yo, en este momento hay un clima muy enrarecido, incluso en las relaciones personales entre los profesionales, ¿no? Pero aquí lo que parece muy evidente es que el Constitucional, o lo que se está transmitiendo, que a lo mejor no es cierto, es que Conde Pumpido está actuando para favorecer al gobierno, que a lo mejor me equivoco, pero es la sensación, hablo de sensación generalizada, que eso es muy evidente, y que, bueno, pues está todo bastante patas arriba, ¿no? Para que saiba a audiencia, pois Conde Pumpido propón vetar os xuíces que acodan a Europa, ¿no? Para revisar as sentenzas do Tribunal Constitucional, ou non? Non sei, eu non creo que empezar a falar de vetos sexa a mellor solución para todo o que está ocurrindo na xusticia española. Sí, un pouco insistindo no que decía Pilar. Eu de todo isto de todos estes casos que estamos a ver, o caso do fiscal xeral, o caso da muller do presidente, do seu irmán, quédame por un lado a sensación de que hai políticos en España que creen que polo feito de ser presidentes de goberno ou líderes dos seus partidos teñen a potestade de evitarlle unha investigación a un ser cercano. Por exemplo, no caso da muller do goberno, do presidente do goberno, parece que por ser muller da presidente do goberno non te poden investigar. Ou por ser irmán do presidente do goberno non te poden investigar, ou por ser fiscal do xeral do Estado non te poden investigar. Eu creo que evidentemente, claro que sí que te poden investigar, pero xustamente por ese clima de desconfianza no que estamos, eu creo que eses xueces que se dedican a esas investigacións deberían de ser absolutamente escrupulosos en todo o que fan, en todo o procedimento. Teño a sensación que en algún dos casos os procedementos están sendo un pouquiño así daquela maneira. Outro día falábamoslo con Casqueiro, que, por exemplo, eu no caso do irmán do presidente, sí que era un caso que desde un principio pensei que non había nada que rascar, que me parecía un caso bastante artificial, e, sin embargo, a boa instrucción que está levando esta xuiza nos está levando a pensar que, mira, que ao mellor sí que había aí algo que rascar. Noutros casos eu creo que podían ser un peliño máis escrupulosos. María, hoxe escribías ti mesmo en el debate sobre este caso de Conde Pumpido.
Bueno, unha lea inédita, dende logo está a provocar unha ruptura absoluta no seo da Corte, porque efectivamente Conde Pumpido o que pretende é evitar que as cuestións prexudiciais que están contempladas no Tratado de Funcionamento da Unión Europea, no que se basean eses mecanismos, cheguen por parte da Audiencia Provincial de Sevilla, neste caso do SERE, ao TXUE, a Xustiza Europea, pero tamén sentar un precedente para que se o Tribunal Supremo, a Sala Segunda, futuramente, como xa anunciou, presenta esa cuestión prexudicial sobre a malversación e a amnistía que está en cuestión, tamén se poda vetar esa posibilidade. Eu só quero dicir que hai moitos precedentes do TXUE que contestaron a leas do Tribunal Constitucional de outros países ou ben a medidas legislativas dos gobernos de outros países que impiden por lei que calqueira institución ou órgano xudicial nacional non poda elevar esas cuestións prexudiciais á xurisdicción europea. Teñen que chegar e xa será o TXUE o que diga se as cuestións que se plantexan son procedentes ou non, se o admite ou non, se resolve a favor ou en contra. Xa o dirá o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O que non pode facer o señor Conde Pumpido é vetar que un tribunal cuestione unha sentencia acadada por un tribunal constitucional. Prometo, Aida, que o vindeiro día serás a primeira en intervir e prométolles que falaremos da outra causa porque o caso Ábalos non deixa nunca de sorprendernos, pero hoxe xa non dá tempo. Pilar Cernuda e María Zamardo, moitísimas grazas por estar aquí. Aida Bao e Rafa Cabeleira, moitísimas grazas aos dous. Gracias. E grazas a todos vostedes, xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes. Hoy sí ajustamos.